Kopkop TV, ngibelekenyat tiatua olosho. Kopkop TV, mabadiliko ndani ya jamii. Nanu nakaji enkarna ai Martha, nara enolemo Yaso, olukumai. Naing'ua Armalambu. Naa kagira aisindua CD tenewueji emutambo. Aisindua ntarikini 29 olapa liong'uan. Orkilikuai, Toningo. Iroma nirinyogo iltung'anak pookin enkaranyani naji Martha Joel tiatua osirua lamayianata ACD enye naji teniyieu nikimayiani. Ore ilo sirua nelaasai te kanisa e Kiluteri Afrika Mashariki KKAM te Kigongoni te Mto wa Mbu ntarikini 29 olapa liong'uan olari le 2023 aiteru saa 4 entedekenya. Ore ilo sirua nebuati larikok la kanisa etii alaskofui la kanisa e KKM Dr. Philemon Langas, alaskofui aretoni Dr. Philemon Alais, alairetani Mose Joel, tenebo alairetani openyamurua Jeremia Laiza. Ore olomoni lenkanyit tiatua ilo sirua lemayianata ina CD enkaranyani Martha Joel na olenangai tenebo o Munga Jackson olturutaretoni lalaretok oing'ua Korongoro. Ore ilo sirua nebuati laranyak apaasha oipoto peeponu aitomorro etii olaranyani Paulo Siria. Agustino Laiza Aratuando yena isomare Nera neribato harmarita Amoda girari nyola gilini Nedingi yeshi nemirhebe Anita Petro Samuel Sadera Zablo Laiza Mary Lukumai Nanyo Daniel Paulo Seper natadewa tenebo walaranyani Naftal Moita. Esipa ore le sirua no sirua le Makaon litu ekara esi tiatua kanisa eluta e Afrika Mashariki ebuya sta kanisa alahirani Jeremia tilokekun landarekini 29 olapa liong'uan olari le 2023 wausiye nilikuwa lekae Emayianata ACD enkaranyani Martha Joel kitumore Kigongoni te Mto wa Mbu ntarikini 29 olapa liong'uan olari le 2023 kintoomon nekintinyuku iltung'anak pookin.